So hello guys, welcome back to my YouTube channel and this is the another episode. हम अभी लारू वाटरफॉल में निकल चुका है और हम अभी जाने वाला है कार्बी आंगलोंग बॉर्डर और मेघालय बॉर्डर पे। हम अब उधर से हम जा रहे हैं। सो हम अभी लारू वाटरफॉल हम लोग में निकल चुका है। हम 10 आदमी के अभी निकल चुका है। सो हम अभी जाने वाला है कार्बी आंगलोंग बॉर्डर। ये वीडियो पे आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। और फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे नया है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करो और ये वीडियो भी सब के सब तुम्हारा फ्रेंड्स और तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पे शेयर करो यार। सो ये वीडियो भी ड्रोन शॉट भी देखने को मिल जाएगा। सो तब तक के लिए टाटा बाय जय हिंद वंदे मातरम। लासे दोमले तुम लासो वीडियो बंग अना तो शेयरिंग ना लासे लासो वीडियो लो ना तुम ड्रोन शॉट में टेक वन लो एक जे लासे लासो वीडियो अन तुम शेयर कर दोमले तुम लासे अना तुम से नील यूट्यूब चैनल लो के बांग चैनल बोलते लाइक कमेंट शेयर नो लपेन नील यूट्यूब चैनल पंता में सब्सक्राइब भी नहीं लपेन अना बांगे नंग तुम शेयर कर दोमले तुम लासे पिनी बांगे तुम लारू वाटरफॉल पेन नन पुथर बांग टिकिट लो dak non ni tum Karbi Anglong border and Meghla border hai tum kelang namchi las domole tum non ni tum ke bang mage Genu vlogs do long ke adventure do las domole tum tangte ko phang na tu bang la tu bang ni tum pini bang ke laru waterfall pen non mang ke Karbi Anglong border ane tum palek box domole tum non mang tum ke bang mage kadu bang ke domole tum las domole tum na phang si ke da mage depending di vlogs pen long ke adventure si ba phang mo Tasa domali tum tangte a video ki chain ki dban ngam pamaingan and normally tum ne tum hedi ab ene ke lahin ke bang jipan ke planning obe stame Genu vlogs bang tang mat mithanga border tame chilang nam pino nang mat Meghla border tame non tum pale pa domali tum Karbi Anglong border alongan like get kim no ane tum pale las domali tum dakman ke off roading lo alam ke dakpan kidam mange asap so ka siksa do las domole tum kan se ka develop le make na tumla toar kelang mana chini ko non se ki hudmi side lang las domole tum anutin me is pupe west pupe la border bana chelang ikha kadu beta border bange ka chelang manda me chin so me me timake Meghla so tame Karbi Anglong fan arluan nang ki kap theu las domole tum labang an ke nang tum chelang ikha normally tum nona bangke ni tum bang momlo pen arveta kijang ipan cher di bang loyo la singreng khungan pin lo arveta jang babon las normally tum no itung ke mang di ekdom ning rong pian pini bang arleng da do ping metodi vlogs vlogging iklama interesting pigli long adventure depending ti vlogs ya nona sam lo ko depend chala yamala interesting Genu vlogs damlo Genu vlogs kale Shiva bro Shiva pu amen ne labang da momlo prang yo las ye na pibok ta bang momlo Genu tum ta view ke puan lang me penon mele tum to war bang e chi thang si ok lo ator bang mesen stame kardon nang ning sam prak pe hai katharun srok ke bang Genu vlogs you wow kote ram ta kam sa jon to an to war ke barak srok ke barak interesting yamai lauri baba sedon mele tum ang so video bang e ang interesting pila sun tum border bang pale ko border bang pe ko pen ko an se ke border long tame Karbi Anglong border Meghla border gate ma nyal ton pe klai ko do mole tum lasi tang te video bang nang lang to ning non mang e border le ke lo la pen isi bang e to ar mang hudia don mole tum puthor ka chiwang tulon non mang e mang hudia ma lasi non mang e border asi pale thui ko don mole tum tang te lasi nang lang don ing non border non mat ke le lo don mole tum yo asit sewer lo ne tum to ar mang hamat kapakin nam lo se ekonon ka chiwang tulo dei don mole tum tang te nang lang don ing non. So guys, non mang hedi Karbi Anglong border non Meghla border nang leto ni tum pu bang lo sa video bang na hum hidela athima ke arve yang dun metidi namaste video bang dubare bang video bang abdela
Sami lamang ke meklai border lo yo. Dan ke dulu tiba boys dulu yo anon ke main dulu lah. Luar biang lo. Ayo. Ayo sadar mari teman mang kedi. Meklai border dan karbing long border. In non mang meklai arlo bang arlo. Mekla arlo lo. Ya pemang ya. Lamang ke ya lo. Akan marapel lo. Pemang dia. Mr. Barton dulu, rider dulu. Non mang yo langbu yo se foto cetai po. Kiwa vlog is coming right now. Okay, normally don't non mang ke don't do yo. Jinu bang drone shot endi ha, drone shot video endi. Normally tom non mang bite bang ya. Pu biran lo yo. Pu ngep pu. Ada pu line penang bi. Oi. Normally teman-teman kayak aku sama kayak jenis vlogs mau drone shot and mom lo, drone shot bang non and mom lo sebelum drone shot mau teman teman pick line people normally tentang te drone shot ada video bang le lang ikut na. एंड सो गाइस हम लोग में अभी यहाँ में ड्रोन शॉट में ले लिया है और उसके बाद हम अभी जाने वाला है चिदम्मा।
sudah mulai tuh non mang ya jinu bang dak cidam maka cleanliness village long drone pang ya rifan non mang ya drone mang sigdang mom lagi lang pen itu kita nggak mau leng dopik memuhin kita men film loh satu war kita video bang ya hum ini sudah mulai tuh non mang ke cidam maka long pukul drone pang ya bang lelang drone cleanliness village West Karbi Anglong district Cidam Makkah Negara Baik Seri Turi Lampang nang tumurong lo di kali ba nang kusut lo am saya di thaglong lo la sini pini ana ya yo ndor pangyar dei don mali tunyo cleanliness village long na drone shot yung say jinu YouTube channel long tum lang pole thaglong po da cleanliness village Cidam Makkah view ko an lang may mo cho la drone nyar lo punya video ke ding pingin lo mulai tuh halat dulu aku video ta mulai lo pendo video do pingin lo pengin nam ta do ping mat interest tu ping mat hai don mulai tuh pini bang on bang drone shot jauh hina yo Charlie tu kurang macam sih bang keren ya ala sudah mulai tuh ala so vlogs menggalan colo asi next vlogs mulai tutorial tum tonton ang lasi kedua nama dam cycle